Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ata Muhammad tama Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ata Muhammad tama Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ata Muhammad kama Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ata Muhammad kama Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ata Muhammad tama Muhammad salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nyopat na bacut abapa ingat getanya beta tekaboria wujud maadi ate gado di sinan yang le orang binasa wujud maadi ate gado di sinan yang le orang binasa Rahmanu Jalla Jalalur Rahimu Jalla Jalalur Qudus Jalla Jalalur Salamu Jalla Jalalur Qudus Jalla Jalalur Salamu Jalla Jalalur Sabab Salam assalam salam salam alaikum warahmatullah jaradu wablah atuju malah jaralan siplo di atu ulah ma'alun lake bakaum donya salam assalam salam alaikum warahmatullah jaradu
jara dua belah, ateje malah karena salun nabikan sunnah jarota mumat syarat mulia. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, ya Allah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Nabi getanya, Nabi Muhammad ya lahir pangkat, Nabi gedenya Nabi lain. Zaman ya Rasulullah, ya Habibullah, yang di tanah Mekah, yang di tanah Mekah. Bapak Nabi Allah di Madinah, ana tinggal ana Siti Fatimah, Siti Fatimah. Zaman ya Rasulullah, ya Habibullah, zaman ya Rasulullah, ya Habibullah, yang di tanah Mekah, yang di tanah Mekah. Bapak Nabi Allah di Madinah, ana tinggal ana Siti Fatimah, Siti Fatimah. Bapak Nabi Allah di Madinah, ana tinggal ana Siti Fatimah, Siti Fatimah. Zaman ya Rasulullah, ya Habibullah, yang di tanah Mekah, yang di tanah Mekah. Bapak Nabi Allah di Madinah, ana tinggal ana Siti Fatimah, Siti Fatimah. Zaman ya Rasulullah, ya Habibullah, yang di tanah Mekah, yang di tanah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.